Cheng chabiet weng kon wa ber ke kar minong phone mabejo kilok matego ma kibot Father Eric Huma ma NT Egulu City akany inoni Father Eric tien ochwalo lok matego dok ber mabejo ikom gien majui wan wa ber ke kar ke wo ba en ber po cha lok tien ikin lok he kono amete unyang jomi marama biro ki ye me chelo lo ko Balaalo kunen wayni kano chulu ripata piriamo Balaalo ono pe ber pa ma dit o mier no chulu ko ripe pe ki ben ming dan ko to chingia chiel ngato mo ke ken pe ko poke o me la ke pe ni pe lok me dega de kom karamo unyo apoga ikit me dano ento gin mi ko pa chuli wo wi ma man maniem mo chakatin kilo parba mi ba bela terra mi bil pa wot mir kon wa ka chako nero maniem watiga dele kidani in social media in radio eto riemo Balaalo ngaiwa Balaalo futi ngomwa le wi mir makwa the winner Mahwin, Hotla Kotko. Can you one way what chocolate, Miriam Balaalo, now was a Churia? The did no mean cheap. We Balaalo who are war, and now the material of Balaalo. I did Father Eric Conway, or Medanim Chiwayani, Dano mukene ma gene enini yer ber ka meaning lotela urungeo lotela maguchwa Balaalo guchiera nyim chi gugango chienne we gichwa Balaalo ma kombiri ki men gichiling mitimo campaign ma gitika timone ma Balaalo be mier ni gen ko kato en be dong poyo wiwani mier gwoke ki lotela ma imbi yero mo bi yero ngat mo be dok ka chwa Balaalo You look at Gamutin about Balaalo pi campaign. We are here to call Balaalo. And Father Eric Kono, Wani, chick mar lako, chick mingom, and a damn food bearer ran. Mila po which Mirangeni, La dit Jerusalem Sale. Tika luong gin makalwoni land reform nyone land bill no mer ko time oberka pushing no mer ko timo yor enta po ngongo mo gale any promo be tika resonating ta chel kilok pa Father Eric madok ilokom ngom kwaro nyone customer land ko we ko ye mo biro gene a chel tun ki kat ga mena banyen Father Eric wani kachi nen chik enini kilaho chinen chalo wabi dog pi eni dong ber nen chalo ber chalo yabwang waki warning ni o igwok customer land ugwoke ento kachi chik bilaho igamenta manyen enin matika birni unyoni parliament manyen enin chidongo mar doko pio gin eni inerna pebetima yor yungela ko chek chot enda yanyim ibinoni mod no jemu tukilake udago tuaja kanyama en furuti la jenye marni uberu pi doko pi uberu pi adida Farik wajani umierno chuli kuri pe wek kirem Balaalo maput pia yeo time wek Balaalo ka boko marom Balaalo kadon kuiki bolo mena yetikin ginma activist mi chuli berno ber ka lego neni ko time ben executive to ore kemio Balaalo ber mukana era matiene fu gitie matera di de chuli kan kay winyo kiru dongo to ubir ka lo campaign mo kere inoni urwata ki Balaalo yo ano shimo wang moguma ubino we campaign po dongato mabere moguno ticket work report against la dit enemy wati yugi karman
ni nenu lok mom la dit le bukere tien mel tum ba fut pe tinu ye mel ke pokke maron ba lel ko dok gangi ba lel ari kamon ku dok ulu. And Father Eric Kono Kok Niki Wek Cwak or Kon Ma well Jomukano Konya Balalo Chielo Ngomelo Chuli Ki Mukana Madwong Chielo yo mi Madan Warrior Waki Wang Pi Madan Maro Ka ini war cher kim char tiki za mari ki za mari da ini ngam pa chuli ini ngam wa ngam parwa ngap no biene ko twa ma chaw katu chel to be lo ye wolo karo chel wolo wa yokulu wang iet madan tuamu tebe lo ye choro diane kacham poro tebe lo ye ada wano dano wano wati dano kero wati le tiro wapinye ka wano wati dano ada ni anyali ni Uganda wewe uchwak kot ko Cwak ya da Lagi kuye en kono poyo gidano kono chwala lokani ngol tie chiel mapelake dok en wayni ngol palba yo ber ngol mapebilake keri ka chiel gimman ma piel technique ne ma meri ne en ngol parba pelake ngol parba ngol mada dog ngol ma pero wilu ki chente rono galle and wamu o petini tiri katini bal ti tawne loyo ke ti di wo roba ni di wo ki di chen roma rob ki roba dot roba nero ginduju dog ni ginduju pian en la ngol kop wi ginduju peyichet katini bal kum la wori peyichet katini bal ikum dano